Emirlan, Ruslan, şukaların başına oturup, yaşlar, avuk, cemaat, şu kichine akça çoğultkan egen şu sizin şunu kabul alıp olsam ya, şu 77.200 so'maqchaga o'g'irlangan xudo xolasa yaxshi olib ketgan shu yaxshiliklarda xudo xolasa shukalar men daha gelip şurada çoğ bo'lib o'tiraylarga yaxshiliklarda yo'l bo'lgan shu shu yoshlarni amonat etmoqchi 77.200 aka 77.200 Şöyle koşulan kuvattağım kişine işte olup kalgan eken oşoğo biz özübüz koşun ayıl bolso ушундай koşun olup tursak кичине болсо да колго алышылып коелу деп мына Кудай кааласа мына жаштар акелер укелер бүт баарын Алла ыраазы болсун мына чогулган акча мына Руслан укамдын картасына бүт баарын салып атты. Жамал акам экөөбүз полный бүт баарын айтып деп контроль кылып турдук. Ошого баарыңарга Алла ыраазы болсун. Алла таалам ушу тапкандарга береке берсин. Ушундай ынтымакчылыгыбыз бекем боло берсин. Тага ушундай жакшы болуп кеттиң тага. Алла буйруса көрбөгөндөй болуп кетесиз Кудай кааласа. Кош болуңуз, сизге ден соолук каалайбыз. Урматтуу жамаат, чогулган тыйындар. Бул эми жөнөкөй эле акча эмес. Бул сиздер берген 1 сом, бул бир өмүрдү сактай турган акча. Биз алып келген аманат жөн эле чогулган жок. Анда жанагы боордоштук сезим, бир айылдык сезим, ага инилик сезим, жакындык сезим менен ушул тыйынга кошулган бата дубаны кошуп алып келдик деп ойлойм. Элдин жакшы бир ниеттери бар. Ошол аманатка кыянат кылбай азыр агаларыбыз менен биргеликте чогултуп алып келип атабыз. Баардык аманаттарды Кудай буйруса тапшырдык. Ягына ден соолук каалайбыз ага сизге ишиңизге ийгиликтер. Кылган ыхсандарыңарды өздөрүнө кабыл кылсын. Şu avuktu boğdoş elimiz, koşuna elimiz, bir tavuktan aş yep yürgönbüz. Kılgan insanlarına Allah'ım kabul kılsın. Şu öğüt yaşlarga, bir tuğanlarımıza Allah'ım tapkanlarına bereke versin. Sırtta musafirçılıkta işte yürgön aka ökelerimizin de tapkanlarına Kudayım bereket beyiz versin. Allah'ım jaman gözden, jaman sözden, arganda bala kırsa, batı uğurlardan özün saklarım. Allah'ım bardığımızdan razı